Lishonile mbukeli kepha ke belingeke lishone ngaphandle kwetindzabadalo netalo muhla ke sikulethela dona sichubuka bukhoma etindlini tekusakata te-SABC e-Auckland Park wemkelekile Ngwane. A joint committee is now in action to finalize this whole process of the independence of the judiciary. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi lubito lwekuthi amajaji atimele lutawufezeka matfude. Campaigns are nothing new. They happen from time to time, you know. Just make sure that children are taken to those facilities and they get vaccinated. Litiko letemphilo eGauteng lithi liqinisa umkhankaso wekugoma kude litobukana nekubhedvuka kwencubulunjwana kulesifundza. The objective is still the same. We have to go out there and try and defend the title. Ayaqhubeka malungiselele banyana emqhudelwano we-Africa Cup of Nations yalabasikati letawubanjelwa kule Morocco kule nyanga leTekwathwasa. Lubito lokuthi amajaji atimele atawufezeka matfude. Lokhu ke kuta ngemva kwekuthi Mengameli Cyril Ramaphosa memetele ukuthi amakomiti lasebenta ngekubambisana asengasekuphothuleni tinhlelo tekuthi amajaji atimele. Ramaphosa bekathula inkulumo yakhe Constitutional Hill eBramfontein lapho bekubungatwa khona iminyaka lenge-30 kwasungulwa lenkantolo yemtsetfosisekelo. Lokubungatwa kwalengqophamlando bekuhlanganisa iminyaka lenge-30 solo yasungulwa kubanjwe eminyango kwaqala khona umlando lomusha lokutawuthi ngetiphumulo tijubo tawo kuphilela abalinyatwa timo tangaphambili tiphindze tiphembele kusasa lenempumelelo. The Constitutional Court has developed a rich body of jurisprudence that has significantly shaped and transformed South Africa's legal and social fabric by setting important precedents and clarifying principles that safeguard the rule of law and human rights. Mengameli Cyril Ramaphosa lowetfule inkulumo yolusuku uvete ukuthi kumcoka kubukana ngcono tingqinamba letinyabeta kusebena kwemtsetfosisekelo kulamalanga. Persistent inequality threats to judicial independence that are often voiced, lack of implementation of court orders, and the erosion of trust in institutions remain pressing challenge. Mengameli uphinza waveta ukuthi lolubito lolunesikhathi lwendiwa lwekuthi tebulungiswa titimele lutawufezeka kungasikudzala. A joint committee is now in action to finalize this whole process of the independence of the judiciary. It has been an anomaly of our constitutional architecture that we've had Parliament as an independent institution in our constitution, fully and properly recognized, and the executive, but the judiciary has, on an unfair basis, had to depend on government. Ramaphosa uvakalise ngahambisana lembele kuchubeka emkhatsini kwe-Israel ne-Iran. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ngekubuka kwakho inkantolo yemtsetfosisekelo nemtsetfosisekelo kuyawenda yini umsebenzi wakho wekuhlangabeta kufezekisa nekugcwalisa amalungelo eluntfu umbono wakho uyalandzela. Ngithi umthetho nawunemali awubhali ngoba kulemalanga sekukhuluma imali bangathi lokungabulisela ngoba nawunganamali udlala izima yawo umthetho. Hayi msakazi ngibona i-constitution i-constitutional court isincede abantu bakubhana bodwa le bangisana bodwa amabhuku amakhulu thina besincede ngalutho amalungelo ethu abasebenzi wathi sizoba ne-shelter sithatha i-shelter singanazi idani njengalabo Caroline ayisincede ngalutho lento i-constitution. Umthetho sisekelo ngibona ukuthi mina uyasebenza kakhulu emalungelo etisebenzi kanye nemalungelo ebafana anemandla kakhulu. Abosopolitiki nabantu abanemali yibo amalungelo abo afezekiswako mara nawunganamali awa isilapho uzasubona ukuthi uphuma njani. Cha inkantolo yomthethosisekelo asisengakhoni kwathi kuhlangabetana nemalungelo ethu eluntu ngoba utawukhanza ukuthi umuntu onjikile akavalelwa tivuna ubona.
Lona ngombono wembukeli iSABC etethweswa kudiphendvulela ngawo. Lihlahlisiwe licala la Darren Wilken nesingani sakhe Tiona Moodley kude kutophenywa kabanti. Wilken na Moodley bavele kafishane enkantolo yamanje Randburg lomhlekuseni. Leti Tanzania taboshwe Midrand ngemva kokutholakala nemfanekiso lekhombisa timvo letihlobene nemacase ebantwaneni. Bobabili bo Darren Wilken kanye nesingani sakhe Tiona Moodley batawugcinwa estoksini ngemuva kwekuthi sicelo sabo sebheyili sicithwe ecaleni kwalomnyaka. Leti Tanzania tibukene nemacala labucayi lafaka ekhathi kutfolakala kwenda nekusabalalisa imikhicito yemavideo ekuhlukubeda abantwana ngekwelichansi, kushushumbisa tidzakamiva, kushintshiselana ngemali lengcolile, imbahla leyebiwe nekukhwabanisa. Leti Tanzania taboshwa eMidrand ngasekucaleni kwalomnyaka kulandzela luphenyo lwe-FBI lolwakhandza emavideo netitfombe lokungabita 10 million wemarandi ekuhlukubedwa kwebantwana ngekwelichansi layamaniswa nabo. Iningizimu Afrika ihlose kusebenzisana netinkampani letitimele njengoba ichubeka nemklamo wetakhiwo ncandi lowaqala nga-1994 lapho kutawungeta khona emapala gesi langu-14,000 kule minyaka lelishumi lelitako. Lo mklamo utawubita 400 billion emarandi. Elangeni legcina lemhlangano we-Africa Energy lobanjwe eKapa, leli lisabukisisa kusebenzisa emandla lavuselelwako nanobe kunetinkinga nje emapalini agesi. Live eNingizimu Afrika limile kuleli lekuthi kushintsha kutemandla kutawuhamba ngesivini nangendlela ehlangabetana nemandla alo ekukhokheni tindleko. Kumele kwati kulinganisa tidzingo nentutfuko nekweswelakala kwemandla. We are moving very fast, but we now have a grid constraint. We need to expand the grid rapidly in order to be able to connect more renewables to the grid. Tinkampani tembuso kayana leto letitimele tinelithuba lekukhulisa kusatshalaliswa kwagesi. The Transmission Development Plan, which makes provision for 14,400 kilometers of new lines plus substations over the next 10 years will cost about 400 billion rand. It's the biggest infrastructure project since 1994. The problem is that a lot of the funding we're being offered is loan funding, and that's problematic for us. We're not in a position to take on any more loans as a country. So we have to find alternative ways, and the department has been very good at that. iLesotho lethola hafu wagesi wayo ku-Eskom ifuna kuphela lokuncika kwayo kuleli ngagesi. Ithi nga-2027 taba yabela leli ngemandla lavuselelwako. Our potential in terms of hydro, it's quite immense. We probably have more than 10 potential sites, which we will do feasibilities for, and then we are going to be signing a memorandum of understanding with South Africa for us to give them all our excess power. Ingqungquthela ye-Africa Energy Forum iphele lomuhla. Emalungu elikomiti lephalamende lelibuka elitiko letemfundo lephakeme athi kulicala lelikhulu kungathembeki ephalamende. Nanobe kusengaqinisekiswa ke ukuthi imvuno yelitiko letemfundo lephakeme Dr. Nobuhle Nkabane vele walikhohlisa indlela komiti ngelihlelo lokubeka kwetihlalo temabhodi esitha. Leli komiti lithi lifuna kuyibukisisa lendzaba libite lenvuna na wonke umuntu lotsinzekako ukuthi batodikhulumela. Kusenjalo licembu leDemocratic Alliance lithi libhalele lihhovisi lemvikelo emphakathi ukuthi lufakele buko loldzaba. iDA ifuna kuthola umnyombo wekukhethwa kwemabhodi esitha. Ithi seyifake incwadi lefungelwe lesifakazele komidini lekutiphatha. Iphindze yabhalela umvikeli wemphakathi Advocate Kholeka Qaleka ukuthi aphenye lolu dzaba. It doesn't make sense that out of 573 applications that the 20 that were finally appointed were those people. And when we asked about the process that was followed, the minister assured Parliament and the Republic of South Africa that the process was independent. Lensambatheka yaqala ngesikhathi kubekwa abosihlalo bebhodi esitha. Ngaleso sikhathi kwavela kukhathateka ngekuthi labe babekiwe bahlobene nalabathinzeka kutepolitiki. There's an allegation that has been made that the minister lied, so we ought to be very sure about it because those are very serious allegations with very serious consequences. Emacembe epolitiki iEFF kanye neMK athi uma ngabe kutholakala kwekuthi kube necambe mangekhathi kutawuba nekungabada kwemandla ekusebenta kwePhalamende. We have a responsibility as the MK party to hold
those that are given the authority to perform certain executive responsibility. If there's any lesson that we must learn there, is that we need to strengthen Parliament. We need to strengthen the oversight role of Parliament to hold the executive accountable. Liqembu le-MK lithi letinsolo tingito lithi balahlekisiwe kanzi kungaba nemacala ebugebengu lakhona. Mabhalane welkomiti usetama kubuka langa lekuthi lihlangane nankabane kanye nelithimba lakhe lelifaka ekhatsi nalabakhethelwe tikhundla. Litiko letempilo eGauteng lithi liqinisa umkhankaso wekugoma kude litobukana nekubhedvuka kwencubulunjwana kulesifundza. Kubikwe ukuthi kutholakala abantwana labalikhulu nemashumi lasiphohlongo emkhathini kwenyanga yaBhimbidvwane nenyanga yenhlaba kuwo lo mnyaka kuthi banayo. Labanyendi babo baseJozi, eKuruleni naseTshwane. Isimongomongwane mbukeli sifo esithathelanayo uma uzomeduze komuntu ozovela thimule njengawuvalile umlomo ungayithola usenkingeni. We are seeing intensified campaigns that are taking place in districts such as Tshwane district, but in all other districts in Gauteng. Umnyango wezempilo esifundazweni eGauteng ithi ke abantu abangatatazeli wenza konke okusemandleni ukunqanda ukubhebhetheka kwalesi sifo. I don't think that we need to really press panic buttons, but I think responsible citizens, as what we are appealing, is that if you know that there is a campaign that is taking place. Campaigns are nothing new. They happen from time to time, Just make sure that children are taken to those facilities and they get vaccinated. Umkhandlu waseTshwane iwona ke unabantu abaningi asebehaqwe lesi sifo kanti iGoli kanye neKuruleni nabo banezibalo eziphezulu. Umnyango wezempilo uthi ubhekene nenqinamba yokuthi bancane kakhulu abantu abezayo bezogoma begomela isimungumungwane. Unxusa abantu ukuthi uma ngabe bebona impawu ezithile komunye bamnxenxe ukuba sondele ezogoma. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Umndeni wazodwa Mdluli unxuse uhulumende ukuthi aqinise isandla semthetho. Mdluli walahleka nemlingani wakhe lo inzatheli Sibusiso Aserindlovu ngenyanga yeNdlovu lenkulu. Tithumbutabo tabe setholakala ngemva kwetinyanga letimbili. Kuboshwe emadvodza lasihlanu kanti athweswe emacala ekubulala. Mdluli ufihlwe kaMasoyi eMpumalanga. Umndeni uthumele ukhumbula zodwa Mdluli walahleka lezingane zakhe Sibusiso Ndlovu ngeNdlovu lenkulu kulandzela kufunwa kwaleti Tanzania tinyanga letimbalo titvumbutato tatfolakala tilahlo mahlathini. Mdluli ngumaka abantwana lababili ubalule njengemuntfu lobekasebenza ukutikhandla. My mom was very supportive, very hard. So now is all I have, and he's what I have. I'm all he has. So at this point, we wouldn't really know where to from here. But whatever it is, we're doing it together. Baboshwa bavela nasenkantolo babekaqala labasihlanu labasolwa ngekubulawa kwaleti Tanzania. Umndeni uthi ufuna bulungiswa. Singumndeni singathanda kakhulu singumndeni ukuthi ugovernment abuyise isigwebo sentambo, not because lento yenzeke lakithi kodwa njengoba ngimela kini phambi kwenu kunenye ifamily excluding mine ekhalayo ikhalela umndeni ongekho othathiwe okidnaphiwe abangamazi ukuthi uzobuya nini. Uhulumende wento libito lokuthi kubanjiswane kuliswaneni nebugebengu. The government is collaborating with the private sector and civil society to ensure that there is intensified effort to fight violent crime. Ndlovu yona utawufihlwa ngemigqibelo kwaMhlanga. Buletinje umasibiye titolo. iToyota kuleli hlose kuvulela amasipala waseThekwini, uhulumende wesifundza kwaZulu Natal neTransnet licala lapho ifuna khona kuncepheteliswa nga 6.5 billion wemarandi. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena disekhona hlala nathi. Umbukeli uxwayiswa ke ukuthi lo mbiko lolandzelako ucukethe tiphimiselo netithombe letingahlamusi kulabavelako.
Emaphoyisa akwaNobuhle eKhariga eMpumalanga Kapa abophe emadvodza lamane lasemkhathini kweminyaka leli-16 ne-23 lasolwa ngekubulala emantfombatanyane lamabili. Ngekusho kwemaphoyisa, tidvumbu talamantfombatane titholakale tishile lokishini laseKhayelitsha ngalesitsatfu. Tashabalala njalo timpilo tabo labangani lababili lebebanele kusasa lelicakatile. Kanti ke labo labatfolile endzaweni yesigameko bashacekile nanyalo. Ndithe xa ndifika apha ndathi yo Nkosi yami hayi imbi le nto ndiyibona apha. Umntana abantu uyabonakala bangaba intamo le isikiwe because igap ikhona and ke ngoku igazi labonakala kule piece bangaba liyachichiza. Lokhu kushiye lemindeni idvubutekile njengoba ithi beyinetinhlelo letinhle ngabo. Ithi ke iyehluleka kwemukela lesimo. Post beqhubeka ku Facebook idwaladwala. So xa nisithi ndithi hey man kumntana kafihliwe Moslow. Nyani sikhawuleze sibaleke size abesefona naye ndiyothatha yena sikhawuleze sifike apha xa sifika nyani nguye bendilindele ba uIba uzobuya akabuya uIba afumana lento yoba makatshiswe ngabantu. So lento ayiphetha kakhulu. Kuboshwe basolwa kulandzela kusebenzisana kwemaphoyisa nemmango. Uphando malunga nemeko ezijikeleze ukubulawa kwabo abasetyhini lusaqhuba. Emaphoyisa anxusa lonelwati ukuthi achumane nawo. Kanti ke labasolwa batawuvela enkantolo yamanje kwaNobuhle ngemsombuluko kuleli viki lelitawusombuluka. Mengameli le-Russia Vladimir Putin lo emgele lisekela lamengameli wakuleli Paul Mashatile eSt Petersburg itolo uthi budlelwane emkhathini kwele-Russia neNingizimu Afrika buyaphumelela elitsabeni lokusebenzisana kulingana nekuhloniphana. Mashatile uvakashelele lave le-Russia lapho atawuhlangana khona netikhulu emhlanganweni etemnotfo lowatiwa nge-Russian Davos eSt Petersburg. Live le-Russia kanye naleli atawusebenzisana kukhulisa kwabelana kwenzuzo yetekuthengiselana nekutshalwa kwetimali. Akhuluma emhlanganweni nelisekela lamengameli wakuleli Paul Mashatile ngalwesine, mengameli wele-Russia Putin uthe nyakenye kwabelana kwenzuzo yetekuthengiselana kwenyuke nga2 emaphesenti, kepha iSt Petersburg Economic Forum yindzawo lenhle yokukhulisa budlelwane. Putin uthe live le-Russia likubeke embili kucinisa budlelwane nemave ase-Afrika. Akhuluma ngekwengamela i-G20 wende lubito lokuthi akube khona kubambisana kumave emhlaba, kutewulisana nekungevani, timbi tetekuthengiselana, kwesolakala kwemisebenzi, kungalingani, busweti, nenhlekelele yokuguquguquka kwesimo selitulu. Kungako leli likhethe sicubulo lesithi kubumbana, kulingana nekusimama. iToyota kuleli ihlose kuvulela masipala waseThekwini, hulumende wesifundza KwaZulu-Natal neTransnet licala lapho ifuna khona kuncepheteliswa nga6.5 billion wemarandi. Kulandzela kulinyalelwa impahla ngetikhukhula tangamabasa wa2022. Letikhukhula talimata indzawo yekusebenta iToyota iProspecting eNingizimu yeThekwini. Lenkampani ifake masamanise enkantolo lephakeme yaseThekwini. Emaphepheni ayo lenkampani ithi kwaba nemonakalo longalinganiselwa ku6.5 billion wemarandi kulandzela tikhukhula tanga 2022 letabangwa kungahambi kahle kwemandi nekwehluleka kwenta luhlolo lolwanele kutakhiwoncandi tasendzaweni yaseProspecton. Incwadzi ithi letikhukhula tabangwa kungahlolwa ngalokwanele kwetakhiwoncandi taseMlazi Canal lebekufute ticinisekise kutinda kwemfula kwemlazi. Iphindze yaveta ukuthi litiko letekufutsa ngilo bekufute libuke kusebenta nekulungiswa kwetakhiwoncandi kanti namasipala naye bekufute alungise takhiwo aphindze alawule isimo semandi etikhukhula. Hulumende uthi utawukhulumisana nebemthetho ngaloludzaba. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicatsaniswa netimali takulamanye emave.
Ayaqhubeka amalungiselelo Banyana emqhudelwano we-Africa Cup of Nations yalabasikati letawubanjelwa kule Morocco kule nyanga letakwetfasa. Umqeqeshi weBanyana Desiree Ellis uthi bakulungele ukuvikela isicoco se-WAFCON njengoba baphumelela lo mqhudelwano eminyakeni emithathu leyengcile. Kulinzelo okunyenti kubanyana njengoba ivikela isicoco se-WAFCON, iBanyana yaphakemisa isicoco se-WAFCON ngemuva kokuqoqisa leZambia ngamagoli 2-1 emidlalweni emancane eminyakeni lemithathu leyengcile. Captain Refilo Jani usinalo nyaka bafuna ukuphakemisa isicoco solo mqhudelwano. I don't think it's going to be different. The objective is still the same. We have to go out there and try and defend the title. The objective stays the same. Thembi Khatlana yetaba khona kubanyana nayidlalo WAFCON kukhona kusomdlalo tawubadlala eqenjini lakhe la kule Mexico. Yes, losing any player and a player of Thembi's quality is a huge loss. But like in 2022, we had players step up. When Thembi got injured, I think when Thembi got injured, the whole country went into mourning. But we had planned and prepared for different scenarios. German Soposino Valustoshia Pansik Banyana, Yemuva WAFCON. I think her legacy that she'll leave behind is something that everyone can take a leaf out of her book. Just how hard she's worked and how much she showed up for us, not just for the team but for the country. And it's going to be a bittersweet one, but I know she's given everything to this country. I think it's a versatile group, but then there's also similarities. All the teams that are in our group have played them before, and for us it's just to focus on ourselves, just like we've done in the previous tournament, take it one game at a time, and I think it's going to be tough, but I think we're preparing and we'll be ready for the challenge. Ngaphambi kwethu sivale ke asesiqale sive ukuthi ngitiphi leti ihamba embili kuleti phuma embiteni kuligwala FM eMbombela na Den Dlamini. Den Wotanato. Angithathe ngadododeli lindelwa ngivusele nakuya umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi sabe sibuka namhla ehlelweni difaka ekhansi kuva kabantu njengoba eNingizimu Afrika namhla beyigubha iminyaka lenga-30 selokhu kwasungulwa inkantolo yomthethosisekelo ngetuluka lokho siyawuva kabantu njengoba ezodwa mdluli loneminyaka lengu-47 budzala ngale kangumlingane wa-Aseri Ndlovu ukubeka enzaweni yakhe yokugcina yamasoyi kulesifunda seMpumalanga namuhla noletinya umbukele angahlindlela ehlelweni letiphuma ibitende kumsakato likwala FM wiselathi insambo eJozi ayibe yihle impela sonto lindelwa. Sibonge kakhulu tiguca lapho ke talomuhla asiphindze sibonane ngalokutako tikhona tesizulu uma kubumbana insimbi yesikhombisa lomuhle ebusuku sikhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo impela sonto lenhle.